hlakani mixer umkanalon FM nokuhlanganisa kona ngeistra stitcher shurkona kona kweAfrika wa vulavula ka mkanalon FM makomba ndlela ndava hi bulanyana kantsongo namuntlha hi languta ka timhaka ta load shedding kahle load shedding hi ku tiva na ku vona ka we xiyimo lexi hi nga ta huma ke nako loko ve hi ta huma loko endleke yini andaka lexi 11 timinete ntsena ku bila wara ya 12 ka mkanalon FM makomba ndlela ndava hi bulanyana kantsongo namuntlha timhaka leti ti nga langutana na tona tanihi tiko le ka stage 2 xa load shedding sweswi leswi nga hetelela swi tisa swivulavula swo tala swinene xivutiso i ku kahle hi ta huma njhani laha na ku i va mani kasi lava va byalaka vutihlamuleri loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ku na vanhu vo tala lava timhaka ta vukona bya load shedding byi va kumaka ha koho se ni lava ku ta twa kwa wehe mingisero mehe ku wehe laha u nga koho load shedding yi ku khumba njhani ku na vanhu va heleriwaka hi mintirho hikokwalaho ka timhaka ta vukona bya load shedding se xivutiso hi ku loko se xiyimo xi te tani hi huma njhani ka xiyimo xa muxaka walowo ke kambe ku tlhela ku va ku ri na switshembiso leswi hi va ku hi swi twile kusuka ka varhangeri va vulavula hi timhaka ta load shedding twana president loko va kha va vulavula hi timhaka ta load shedding ku va te They have given us the assurance that from the 17th of December right through to the 13th of January, we should not be in a position to have any form of load shedding. They have given us the assurance that from the 17th of December right through to the 13th of January, we should not be in a position to have any form of load shedding. Bari baka Eskom ba tshembise ku fika hi siku ra 13 ra n'hweti leyi nge pfuki hi ve na endlelo ro karhi ra timhaka ta load shedding a hi khale ngopfu vhiki reri musumbunuko walowu va ka Eskom va ya ku hi byela ku va nghenise timhaka ta unit yin'wana ya Kusile a va ha ku vula sweswo tolo ni voni va ka va humesa hungu rin'wana va kombisa timhaka ta Kubet liya yi ri humini ta tsundzuka ku it's a nuclear power station liya yi kha yi referiwa yi tshamisekile swi veri va ku kamberiwa ka yona ku fambe kahle kambe president va hi byele leswiya namuntlha hi le ka stage 2 loko ya ku tleleni hi ta va hi ri ka 3 antivi weuri hi le ka 0860002543 matsalwa general wa ANC tatana Fikile Mbalula yena u te that has been done where I'm seated from the work that has been done by government and that has been done where I'm seated from the work that has been done by government and ministers and so on. The load shedding before the end of the year should have been something of the past. Serious? Yes. Load shedding by the end of this year will be something of the by past. end of this year, if all It sounds familiar because it's what the of course, two presidents said. that's why I don't want to say to you that I said this and it did not happen. But I can assure you that load shedding will be reversed. And it will be dealt with where I'm seated from the work. yi gayeleni ntatwa yin'we ka 0860002543 anda ka risimu leri a ri twala risimu leri nga ri rona leri ri nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku hi nga ya mahlweni ri yingisela mingiselo meni ni khomeli ta vulavula na lava va lulamisaka to tinsimu letiwani va hi byela ku va nga ri lulamisa njhani risimu leriwani hi ndlela yoyeleyo loko ha ndla sweswo a hi tweneni leri leri na tshemba leri ku hi famba kahle twana Ringo Matlengos Baleka
National tini kuma vhiki manharhu ri hava load shedding mara loko hi sungula hi nkarhi lowu hi laha va hi timela koho ku ri na lava va ku nwa switsotsi va nga hayi tithavheni ku na ku tshama kaya mara sweswi nga sunguli vana va exikolweni se va sungula load shedding hi mhaka yini hikokwalaho ka yini a ni mongo va kha va nyika swivangelo leswi swi hi nghenisaka ka load shedding Boetpret leswi a sweswo ko ku tumbera ntiho mara ntiho u tumbera ntiho a ntiyiso sweswi Boetpret a ni yimi na swona me load shedding nga hela mara vona ku va herisa vo nga swi lavi freaking class kambe loko va nga swi lavi swi va swi ri njhani hi ku sweswi ma swi twa un'wana mingiseri wa ku huma la ku swantswa hi cinca lava va hi fumaka se swi vula ku loko ku ve swo ndliwa hikokwalaho ka yini va nga handli ku va kota ku tisirhelela ku va nga cinciwi tanihi mfumo Boetpret lowu langutini laha ka mfumo wa hina lowu nga koho na mehe wa mehe lowu ni nga na wona ku va hi cinca vandla a swi pfuni nchumu ANC swi tiva ku swi endla yini yo nga swi lavi ku endla hi leswi mina ni vonaka swihoxo le bukali Boetpret se loko yi nga swi lavi ku swi endla swi vula ku ya cinciwa a ni ngo a yi swi lavi ku endla leswi swi nga ta phela vanhu va le ku heleriweni hi mintirho sweswi ni vulavulaka hikokwalaho ka ku pfumaleka ka gezi tikhampani ti le ku pfaleni hi ku pfumaleka ka gezi hayi ntiyiso Boetpret vana a swi tivi na mfumo lowu wa hina Boetpret wu lava hina mo hi twa van'wana Boetpret 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula enhlekani hayi Boetpret mpfuke papa hi pfukile hi ngo vona u gile na lembe lerintshwa lembe leri tshwanele ka n'wina a khensa swinene papa i Chauke Phalaborwa a ni la ku khumba leya gezi leyi mfumo wa hina loko hi vhota hi 1994 ni vhotile na mina ni tsundzuka ni vhotele na ti-Agiyani a hi tikomba hi ri na nkhinkhi wa ku lava ku endla ku swilo swi humelela a ku tirhiwini ku nga tirhiwa koho ku fika sweswiwani loko ni langutisa na nkhinkhi wa ku lava ku endla ku swilo swi humelela a ku tirhiwini ku nga tirhiwa koho ku fika sweswiwani loko ni langutisa hi le ku tsandzekeni mfumo wa hina wa ANC wu le ku tsandzekeni so mina hi mavonelo ya mina kambe hikokwalaho ka yini wa hi sunguriseni laha hikokwalaho ka yini mi ku mfumo wa hina wa ANC vanhu lava nga ka mfumo i va ANC ntsena lowu nga rhangela mahlweni phati leyi nga rhanga mahlweni i ANC so tiphati letin'wana ti koho ku pfuneta ku mfumo wu ya mahlweni mara ANC hi yoho leyi yi nga rhangela tiko okay so mavonelo ya mina hi ku le ku tsandzikiweni because loko vanhu va byeriwa ku sweswiwani ku ta va na leswi na leswi na leswi vanhu lava va pfumalaka va yingisela ngopfu ene timhaka va tshama na tona loko va byeriwa ku sweswiwani load shedding yi ta fika makumu ku ta va so na so hi tshembini hinkwenu hi tlhe hi tsaka ene khisimusi na new year swi biwe kahle a ku layithini mara neti yi sungula ku ti-2 swilo hinkwaswo swi cinca swi vuyela ka leswiya a hi hluphekisa swoho le ndzhaku masiku xindzhaku so mina hi ku ya hi mina hi mavonelo ya mina mfumo a wu fanekele wo cinca hi nyika phati yin'wani mina ni member ra ANC hi nyika yin'wani phati hi vona ku yi ta swi kota ku yisa mahlweni na a ni loko i swi vona ku va ku tsandza ho va landzelela hi le ndzhaku i followa layeni loko n'wina mi ku mi xirho xa ANC kambe mi nyika yin'wani phati loko mi ku nyika yin'wani phati a mi la ku nyika yi mina ni Mchangani ni munhu wa ntima ni nge pfumeli ku ri ni nyika valungu mara ni nga pfumela ku ri a ku ngheni yin'wani phati as long yi rhangele hi vanhu va ntima hambiloko nghena Benny Mahingana nga va right hi leswi mina ni vonaka swona inkomo 0860002543 va ri va vona sweswiya mavonelo ya un'wana na un'wana mavonelo ya un'wana na un'wana mingiselelo nhleka minjhani buti wa mina hi pfukeli n'wina minjhani ko a khensa papa mhaka leya gezi leyiwani hambileswi ra ha fambaku sweswinyana hi 1200 ta hina loko ri fambe hi 12 swi vula ku mi le Gauteng hi le Gauteng na khensa okay lava president na matsalweni wa vona mina a ni va blame ku a ni va teka xitsundzuxo ka vanhu van'wana lexi xi ni karhataku nyana i ku mhaka ya gezi ni vona gezi hi ri business ma vona se business i swilo leswi swi fanele swi endla mali tikweni miti leyo tala leyi yo ka yi nga hakelaka na tifeme to tala to ka ti nga hakeleki gezi a ku fanele ku tekiwa magoza ya serious ku va hakela gezi
loko va hakela gezi hi ndlela yaleyo ku ta kota ku va ku na switichi swo talo leswi nga ta akiwa hi mali yaleyi yi collectiwaka na vanhu vo tala ke youth leyi nga hava mintirho leyi ta kota ku kuma mintirho se probleme nga ku kwala ka mfumo wa hina lowani a wu fanele wu ta na ndlela yin'wana yo vanhu a va hakeli gezi leri va ri tirhisaka ku mi ta kuma ku van'wana vanhu emitini va le ku hakeleteleni swi vava ngopfu loko i kuma ku i ya twa ku van'wana a va le ku hakeleni mara u kha u hakela na ku durha ka rona gezi se loko ku ri ku hinkwenu a hi hakela lava exemptiwaka va exemptiwa mara mi kuma ku va kota ku va Eskom va endla mali loko va endla mali va kota ku va supply gezi ra enough aka na switichi swin'wana leswi nga ta pfuna laha tikweni ya ni vona nga ku a swi ta antswanyana a swi ta hungutana mhaka ya gezi i ncini xi tsandzisaka ku hi nga hakeli hinkwerhu mina ni nge blame munhu vele munhu hi ndlela hi yena mara ni lava blame kwala ka mfumo kwala hi ku loko ku ri ku vo kota ku la ku landzelerisa ku hi va nga hakeleki va famba va timetela hi va ta hakela vanhu a va swi lava ku tshama xinyameni mara loko ni bridgile so ku nga ti munhu ku nga cheki munhu swi tshama malembe na malembe ni bridgile to tshama ni bridgile hi ndlela leyo so mfumo a wu fanele wu tsana tindlela ta straight ta ku munhu la a bridgeaku va n'wi sala ndzhaku munhu la a nga bridge ku fika khale hambiloko ri ku va penalize ngopfu hi ndlela leyo mara ku ya mahlweni vanhu a va fanele va hakela gezi then a hi ta wisa mhaka leya load shedding leyiwani ku vona ka mina se lava a va fanele va landzelela mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi ndlaku va nga ri ku landzeleleni va nga tikombi va ri na ku tsakela ku landzelela ni vona nga ku a ku na nawu wa kahle lowu nga vekiwa hi mfumo ku a ku landzeleriwa vanhu valavo loko wa wu ri kona mangu va thorile n'wina bodet ku hi n'we mi fanele mi landzelerisa and then va mi nyike target ya ku hi n'hweti leyiwani mi fanele mi va mi kume vanhu va ringana vo 500 a ve se a ku na vanhu va laha mi nga va kuma kumbexani ma swi vona a ni mi nga famba mi kuma ku mi tekanyana 20 rand kun'wana mi tekanyana 50 rand kun'wana so loko ri ku mi ndla hi ndlela leyi va mi cince va thola van'wana ku na vanhu vo tala va lavaka mintirhani va nga va endla ku hetiseka se hi ku vona ka mina loko swo va swi ri hi ndlela leyo hi nga mhaka ya load shedding ya vava swinene nemetrepot na cancer khensa mina poto wa mina 0860002543 hi le ku fambeni kahle ngopfu un'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani leswo bot na lembe lerintshwa tshwanele ka n'wina a khensa ni vona moya ya kona kumbe marito ma kona a ma tsakangi ngopfu ku lembe lerintshwa mara hi mpela hi rona ma kasi vanhu a hi fane hi tsaka ku i lembe leriya vanhu va ku tala a va kha va ri vitana ku ri hatla ri fika ri na ti-elections a phakati ka rona va kha va ku hayi no ku fanele ku va na ku cinca so mina khensa hi ku se ri fikile muhaxi a ku na munhu na un'we loyi a tlangelaka leswi hi swi vulaka ku tsematsemiwa ka gezi hi ku siyerisana ka swona leswi vulaka load shedding hi ku swona hi swoxe swi na leswi hi xinghezi va swi vulaka ti-far reaching implications swin'wana swa kona mi swi hlamuserile ku vanhu va le ku lahlekeriweni hi mintirho ka tindhawu ta ku hambanana leswi swi vangiwaka hi timhaka ta ku production ka tikhampani kumbe tifeme teto yi kumeka yi ri compromised yi hunguteka swi endla leswaku vanhu va lahlekeriwa hi mintirho kumbe va hunguteriwa miholo ya vona sweswo muhaxi mi tlange ti-clip timbirhi ta president yin'we ya president Ramaphosa yin'we ya SG ya vandla leri mina ni welaka ka rona African National Congress ku na muyingiseri van'wani va mi tsakise swinene va ringeta ku kombisa ku lexi xi nga endla leswaku ti-character timbirhi ti vula leswi ti nga swi vula mi tlanga ti-clip ta kona i timhaka ta ku va kuma leswi hi swi vulaka ti-report leti vona loko va ya ka media ku nga n'wina va kumeka va vulavula na n'wina va vulavula leswi va nga swi twa ka lava va nga reliable va tirhaka swona la ni nga veka nhloko ya minister Ramokgopa ankambaneni so vanhu hi nga vuli ku president kumbe SG va vulavula mavunwa a va vulavula mavunwa va vulavula leswi va nga byeriwa swona hi vanhu lava va tirhanaka na swona siku leri nga va siku so a hi lulamiseni na le ka yaleyo
loko munhu a nga ha lavi ku vhotela African National Congress, Afrika-Dzonga section number 19 ya pfumela ku a vhotela vandla leri a lava ku vhotela rona. A hi timhaka ta president kumbe SG va vulavula mavunwa muhaxi. kambe loko ku ve va vulavula sweswo ku ya hi swiviko leswi va nga nyikiwa swona, hikokwalaho ka yini ku fika namuntlha sweswi ku nga ravunharhu va nga vulavuli ku ya hi xiviko lexi va nga nyikiwa xona xa ku ti 13 xikombiso a ta ha fikangi hi mhaka ya swivangelo leswi? Yes, kwalano a ni mboni ya swona, a ni swi tivi ku why va nga swi vulangi leswi mi swi vutisaka n'we muhaxi hi mhaka ku loyi a fanelaka ku va nyiketa tiripota teto timelessly or continuously i minister Ramokgopa na board ya Eskom. Hi vona va nga responsible ku kumeka va kha va update vurhangeri hi hala ka xipolitiki, ku loko va vulavula na tiko va kumeka va vulavula swilo leswi swi nga na substance, swi tshembekaka, swi nga na ntiyiso phakati ka swona. So a no tshikelela leyi nga muhaxi ni khani ya ku heteni a hi yeni laha ka ti-sectors phela swi na swivangelonkulu. A mi hamba ni swi vula kwala moyeni ku hi fike njhani na kwala ku na hi fike njhani leyi nga kona leyi hinkwenu ha swi tiva, va ku tala va hina ku ha swi tiva ku load shedding swin'wana swa swivangelo leswi endlaku ku yi va kona ku na illegal connection ya xiyimo xa le henhla na le ka switandi sweswi hi tshamaka ka swona. Vanhu va bridge magezi, vanhu ku xaviwa gezi leriya ra tiyuniti letiya ta ku tala hi mali leyitsongo, ha swi tiva swilo sweswo, ku le ku yiviweni ka gezi. So mara hi endli nga ku swilo hinkwaswo hi fanele hi kombetela African National Congress. It's okay hi nga yi kombetela. A yi kombeteriwi hi ku yi nga ku rhangeleni ivi ku tlhela ku langutiwa ku kumbexani loko a vo tanihi lava va nga le ku hi rhangeleni vo yima va ku sweswiwani n'wina mi nga hakeli ku gezi hi ta ndla leswi, n'wina mi onha ku nhundzu hi ta ndla leswi, ku tlula ku mi nga hakeli ku gezi hi ta ndla leswi, n'wina mi onha ku nhundzu hi ta ndla leswi, ku tlula ku swi ya swi tikomba sweswiwani ku na vanhu va nge le ku rivaleriweni swikweleti. Timasipala va ku masipala leyiwani ya kolota swi ta lava yi rivaleriwa swikweleti xa ka Eskom. Yi rivaleriwa hi yini yi sungule ka noto? Yes, true. System webpad ya ka Eskom loko mina ni langutini i timhaka ta ku yi na leswi hi swi vulaka yi na timbhombambhova kumbe ti-loopholes, hi swo swin'wanivo internally swi kumeka ku swi hi fikisa laha hi nga kona from their side. Hi yona mhaka loko mi veka endlela leyi mi yi vekisaka swona na yona Eskom they've got to blame themselves hi mhaka ku system ya vona ku le ku yiveteriweni ka magezi, ku le ku koneketiweni ka magezi mahala kwale ka tiofisi ta vona ka system ta vona a va swi voni sweswo hi ku loko a vo swi vona and then they have to act upon it a hi ta vona swin'wana swi hunguteka, a hi ta kuma yi ri productive na Eskom yi hlengeleta mali hi ndlela leyi yi kumeka ku yi fanele yi hlengeleta ha yona n'wamahaxi. Loko ni kha ni hetelela muhaxi a ni yimi na yona load shedding, mara ka matiko lamanharhu ni nga ta mahlaya laha ku tshame ku va na leswi vuriwaka energy collapse, hayi load shedding, collapse. Swin'we ku gezeriwa va nga swi tivi ku ta vuya rini. I tiko ra Nigeria ni le Ghana, matiko malama ni vula hi la Afrika, matiko malama n'wamahaxi they are stable democracies aka tikokulu ra Afrika ri win gezi. So ku kumeka gezeriwa hi nga swi tivi ku ri ta heta vhiki ri nga vuyangi kumbe ri ta heta mavhiki mambirhi, na ku gezi ri tsemiwa va ku ri famba tiawara timbirhi hi ku siyerisana. Mina a ni ta langa swa vumbirhi laha ri fambaka hi ku siyerisana na vubihi bya swona, mara swi antswa ku tlula loko gezi ro kumeka ri hodzoka ri wela hansi hi nga swi tivi ku ri ta vuya rini. Swi nga va swi ri kahle kambe swi nge vi kahle loko hi kha hi languta lomu hi sukaka koko hi 2008 ku ya ndzhaku a swi nga endleki sweswo. Swi vula ku un'wana i tlele ntirhweni, se loko un'wana a tlele ntirhweni lava va nga tlela va ri ntirhweni va fanele va byala vutihlamuleri. Kambe hambiswiritano khenseni nkarhi wa n'wina bot inkomo 0860002543 wa vona loko ku na ti-benchmark tin'wana hi nga ti tirhisaka hi ku fana na loko kambe laha hi suka ka xilevhele yin'wana leyi hi ngo wisiwa va hi langutini a ku nga tirhisiwi gezi ku siyerisana hi mhaka un'wana a ri ku tirheni, kambe ivi loko se un'wana a fika tlela ntirhweni se hi sungula ku tirhisa gezi ku siyerisana. Se hi nge pfuki hi swi bele mavoko swoleswo. 0860002543 ta vuya hi sa mahlweni teka riqingho rero ndaka leswi.
Munghana Lonene FM ukunavelela minkateko eka lembe leri. Tewani, hi mina Councillor Thandizitha, meyara wa Greater Giyani Masipala. Ndzi rhandza ku teka nkarhi lowu ndzi mi navelela lembe lerintshwa leri xona. Tihlayiseni, mi hambana na migingiriko hinkwayo leyi nga hoxaka vutomi bya n'wina ekhombyeni. Loyi i nkarhi wa kahle ku hlanganisa mindyangu, maxaka na vanghana hi ku angarhela. A hi tiphineni kahle, hi nga teki switsotsi hi tlhela hi chayela. Swi na khombo swinene. Vafambi va milenge na n'wina, ndzi mi tsundzuxa leswaku mi halahala mi nga si tsemakanya magondzo. Mi xiyaxiya loko mi tsemakanya. Kondza hi ya hlangana nakambe lembe leri taka. Kwembu xi mi hlayisa. Inkomu. Yana emahlweni u tiphina na hina #2024 na Munghana. Munghana Lonene FM, mandlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ikona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. 0860002543 un'wana mi yingisela hi loyi nhlekani Sigani Butpet. papa Moyeni Mpfuka. hi pfukile minjhani papa Pfukile. a khensa A ni lava ku ta khomenda ka yole ya gezi. Ni tshama la Ivory la. Hi chele transform hi ti 20 ka July last year. Va ku va ta hi lungisela na sweswi. A va swi lunghisa mara hi hlamarisa lava nga la ndzhaku ka muzavalazo. Vona va Eskom vatirhi va kona va tisela transform va endla mali hi tona. Loko va kokela gezi va n'wana na n'wana hakela 750. Ku na lava kolekaka timali va nyika vona va Eskom. Transform yi nga va chela namuntlha na majamu ku nghena yin'wana. Mara hina hi nga nawini. se mi hehla ku yini mi hehla ku ku na vanhu va nga ti pfulela Eskom ya vona kwala ndzhaku ka le Ivory. Va la hita na sweswi gezi va na yona mara hina kusukela hi July last year na gezi hi kola kusuhi na vona. Kambe mi endle yini? A xikolo nga ta swi hi ta endla yini? A ti-transform maphorisa matili lava va ti khelela mikukwini ku endla khwela tintambu ti teka ndzilo le henhla. Se swin'wana leswo a ti-transform leti va ti kuma ka Eskom. Loko yo tshwa sweswi majamu va faka yin'wana. Se a wu tsotsaneli. Nemetweli papa. Nkensile bana. Inkom va ri i mhaka leyo munhu i tirha ka Eskom a ti pfulela xikhampani xa yena xa Eskom. a ka ri na munhu la 0860002543 ndlela ntshameni ya kun'wana kuma va kolomu ka tiyindlu leti to hira leti kolomu tirhun'wini leti ni fika ni kuma ku van'wani va ndle sweswo swo bridge gezi ku kha ku tshama na vatirhi va ka Eskom. Se mina hoko hi ta mangala n'we hi ta mangala n'we loko mi endla leswi mata ku nteke luya wa mutirhi i yo rhula 0860002543 loko ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mi yingiserile nhlekani. Ni nge voni ku lembe lerintshwa already mi nghene khale mi ta ni byela ku i matimu. Hayi impela se hayi makumu se hayi fambini ma. Swi fana loko mi kha mi vulavula xivulwa loko n'wana a vurile swo vo ri nga ha vuli swo hi ku se hi swi twile ku i vurile a byeriwa Pet Khalanga. Ma vona ku na timhaka ta ku tumbela ni tshama ni vula minkarhi yo tala tola mi vulavula na nongonoko n'wana wo ni tsakisa swinene wa ku teka na wu veka mavokweni ya wena. Timhaka ta ku tumbela xibamu lexikulu hi ribyasi swi na nghozi. Xa vumbirhi ku rhandza ngopfu xilo ala hi swi rhandzeni kambe hi languta loko hi karhi hi swi rhandza hi swi loloxa swilo leswi hi swi rhandzaka. An kaneta na n'wana mani khosa lava ha ku humaka va tirhandza ku na lava va rhandzaku leswi va swi rhandzaka swinene hi ririmi ra vadivantshava
vanhu loyani mina malembe ku ndhawu ndzi hlangana n'wina moyeni mi vula hi ririmi ra vatinhlampfi n'wina bali malembe ndzhaku lema ku sungula ku ta ka Afrika wa vulavula muka mina ni tlhela ni swi gayela ni kuma ku mi vulavula ntisi loko ni yimelela nkulukumba Jacob Zuma muku ni nga mislead vanhu se a no rhandza swilo nkarhi wo holo se ni tenta swi kuma swin'wana ku hayi a mi tiyisile ni nga mislead vanhu no fanele ni nyika vonele tanihi nongonoko ku nge vonele ri kahle ra wena mhaka ya Eskom leswi nhlokomhaka yi vulaka swona president wa hina kumbe Makhensa ni vona moya ya kona kumbe marito ma kona a ma tsakangi ngopfu ku lembe lerintshwa mara hi impela hi rona na kasi vanhu a hi fane hi tsaka ku i lembe leriya vanhu va ku tala a va kha va ri vitana ku ri hatla ri fika ri na ti-elections ephakati ka rona va kha va ku hayi na ku fanele ku va na ku cinca ku fanele ku va na ku cinca so mina khensa hi ku se ri fikile muhaxi a ku na munhu na un'we loyi a tlangelaka leswi hi swi vulaka ku tsematsemiwa ka gezi hi ku siyerisana ka swona leswi vulaka load shedding loko a to swi endla mina ni nga Cyril Ramaphosa matamela ni ta n'wi khoma hi voko hi nexe ni n'wi yisa maphoriseni swi ya endleka a va n'wi khomanga sweswi ni tlange clip yi vonavona ku swilo swa load shedding hi to swi pumbetela ku ri ntsheketo ku ya fika ti-13 hi leyi yi vuyile kusuka tolo ni kha ni swi hlamusela na vayingiseli va le ku heleleni mintirho ko va na lava vuyeriwaka hi ku famba ka load shedding swi na ku ta vula tiko leri mpela ha ri tsemelela hi xihloko ximpimo ni hetelela hi ku vula leswi matsalani hi n'wi vitana munhu loyi a nga ndlondlondlondo ya vandla ro karhi ya nga khoma mahungu hinkwawo yena ku hayi load shedding no mi byela hinkwawo la tikweni ka 9 provinces swi ta swilo swa tolo na tolo wa haseni se vanhu lava loko va vula leswi a ni kanetana va khosa n'wana mhani hi languta ku swi vule hi mani hi teka leswi swi nga vuriwa hi munhu wo karhi swi kha swi hi tlherisela na ku Pat Khalanga pelu ka Mthombeni swi ri ko va na kun'wana va thinta ku kona ku nga na batheni va ndla hi vomi ku la ku vuyeriwa ku pumpa ku kona ku nge heli ku hikokwalaho ka hi swi vuriwa ku hi lava ku mi yi mani mi dyondzisa leswi va yingiseri we mi yingiseri i nga ta yi bela riqingho ka Afrika wa vulavula nkarhi lowu wu na nkoka ngopfu 10 past 20 past 22 10 to ne nkarhi yaleyo yi tekele enhlokweni loko u ze ku 10 timinete ku bela awara 20 ku nga se ba na 10 ku nga se ba minkarhi yaleyo ya mune swi tiveni ku ka xiyanimoya ku va kha ku xavisiwa se loko mo tshika mi ri ve na nkateko mi nghene moyeni mi kha mi vulavula swi tiveni ku loko yi fika kwalaya mi fanele va mi hetini a ni ka ni mi twa mi kha mi vula 100 mi ku hayi no hetisela loko ndzi sungula ku pfumelela hi xirediyo a ni ma swi tiva ka swi pfumeleriwi ku munhu a vulavuleke ku loko ni nga ni pfumelela ni va nga ni mi byela ku heyi nkarhi luwa wan'we se wa lowu hi ta dyondza hi famba na xo xi cinana lexi ni hlekani lowu n'wana mi yingiseri fambile 0860002543 un'wana hi loyi ni hlekani papa hi pfukeni n'wina minjhani hayi a ni swi tivi ku endleke yini laha kambe ke u nga kandziyisa na rito ka 086000 ka 0657443911 hi ndlela yaleyo ta kota ku va hi twa ku n'wangu wa wena wu ri yini hi ndlela yaleyo kandziyisa rito kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 hi twa ku n'wangu wa wena wu ri yini hi ku mhaka hi ri hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus Clement Maluleke u tirhise X handle ya Africa Munghana a ku lembe lerintshwa Botpet solution i ku cinca ruling party once ni kombela mi tlanga record ya papa lava ya vo xigolonyani xi koka timbhongolo One minute, sir. Ilo nhleka. Tebo. Papa. Minjani? Hi pfukile mkhoyi papa. Gezi kuna swin'wana Tebo leswi swo hi president lexi xi vonaka a nga swi koti ku landzelerisa sweswi a yena no hlongola
vatirhi lama nga hansi ka yena. For example, Thebuni, huma ni patu leriwani loko mi ya Dzanini la ka Rikanyana gezi a ri fambi veri ra mani veri ra Rikanyana vona ni mindyangu leyi nga tarisa swona la ka Rikanyana gezi total a ri fambi. Why va tsandzeka ku lese ni va vusixiwu Pulukwani ku fika volo va khomo va Mangweni va xava data transform liya yi nyika gezi swi tanda ku kuna gezi ra ka Rikanyana me vola ku va tindlela gezi ra vona gezi ra veri ra ka Rikanyana leri nga ra ka Rikanyana ri kuma ku mina ni vutisa n'wina ni ri va ri va endla gezi va tindlela gezi ra vona na bolo hi xava gezi ri ya ka Eskom transformer liya hinkwayo tekani mindyangu leyi phela masita ku transformer a endli gezi ba na swi tiva se yi lo tshikiwa ku ka ku nga endliwi nchumu hi swona swi za swi duma ku fana na swikombiso swi dumile ku a Soweto vana va hakeli gezi hambiloko ku ri ku a hi ntiyiso kambe swi dumise sweswo a ni loko munhu la tara ku tlilina ka Munghana Lonene hi nga tala ku n'wi vitana ku i muhaxi loko a kha hi endla loko a mbale xikipa xa Munghana Lonene twa ku va muhaxi na yeluya se nako ku na matirhelo ya kona it's true a Soweto loko ri mpela mi tshame mi ya Soweto kumbe Alexander yima ni mi nyika hele Alexander mina xikombiso loko ri mi tshame mi nghena xitla n'wina mi tshame mi nghena a ku na patu loko movha wu fika wu nghena wu yima so hambi i ri wehe i lo tiyela swo ya njhenjhe i nge humi loko hi vulavula ntiyiso lowu nga helela se xivutiso ku ta va ku hi a ku lo suka xitswetla ku nga vi na patu hi fike njhani ku ze ku pfumeleriwa ku nga vi na patu hambi ku ri Kliptown loko mo ya Kliptown leswi va ri kokisaka swo gezi va tlhela va ri koka hi ndlela liya ya ku swi difaya leswi hi nga swi tolovela swa gezi swa ku ta va na tintambu tinharhu va ri koka hi ntambu yin'we ma vo laha hi nga fikisa swo hi leswi i ku loko mi ya ku khomeni kumbe lava law enforcement va ku va ya va khoma luya hi ku luya ebridge le vanhu va 20 ku sungula vaakatiko va yima va ku hey yimani mi nge n'wi khomi se i tipolitiki a nga hala khomiwa munhu i tipolitiki se hi swona swi endla ku va ku ri na lawlessness loko namuntlha ho susa tivhena hi ku famba ni switla mi ya khoma vanhu lava bridgelaka vanhu gezi ku ta yima vaakatiko ku ta tivhene ta 1000 ku yima vaakatiko va 5000 a ku nga zi ku yima vaakatiko ku ta rhanga mavandla ya tipolitiki sweswi mi nge i tipolitiki ni me twile pa yimani kuma mahungu ni khetsini mavativa van'wani va vulavurini kwala va ku a hi nyikeni ncambi mi vula ku ncambi yi nga ri fambisa tiko a ni la ku nghena ka swona a hi swi fikeni sweswo fambisani sweswo kwini a ni la ku nghena ka swona munhu tsanza hi yimani kuma mahungu so famba kahle bye bye eka Manamulele eka Minga u ya fika eka Matiriyani Khomana hi 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekani Khalanga na muhumelerisi ka nongonoko wa kahle wa Afrika wo vulavula Khalanga ku hlamula xivutiso xa n'wina ka timhaka ta gezi mina loko ni langutini timhaka leti ti va ti lo kunguhatiwa swi va swi tiveka ku sweswi hi suka ka minkarhi leya mikitsikitsi a ri zanga ri famba gezi na gezi ra famba munhu se a swi rivele sweswi lembe ri nga sungula se va sungula futhi ku nga ri khale sweswi Khalanga ku ta va na AFCON vafana fanele va ri kona ta swi twa ku timhaka ta gezi hi ta tlhe swi rivalanyana until vafana yi biwa yi vuya kaya hi ko laha se futhi timhaka ta gezi ti nga ta va kona and ku ta va ku ri minkarhi leyi se vana va yaka xikolweni inkomo inkombo pet na muhumelerisi Eskom Eskom swi tele ngopfu lomu handle lomu ku na ndhawu yin'wana lomu a Dugatall a Germiston ku na vanhu lava va nghenisa gezi ende vanhu lava hakeriwa n'hweti na n'hweti loko va ku nghenisele gezi fane humesa 350 n'hweti na n'hweti ya ku
i ku kokele gezi loko u nga humesi ta tsema tintambu ta yena se swi Eskom a swi tele ngopfu a swi tele ni hlamala ngopfu loko ni twa mhaka le Botpet ya chavisa. Rishine Botpet ya timhaka leta load shedding ha ti vona Botpet mara problem government wa hina u endle mistake ya Botpet laha ka ku va teka ti-transform letikulukumba va ti xavisela vo China so sweswiwani hi ku machayina ma vuyini a va bulu na vona futhi Botpet va hi endlela transform leti ta khale leti a va ti ri kona hi mhaka ku loko va ka va nga endli swona gezi leri hi nge ri kumi ku hetiseka ti-transform letikulu va hetina a lwandle Botpet so swa mina na tiyiso naswona i xa Drake Macebelo kwala road days n'wana kokwani timeni tata wa ahlule Botpet a va endli sweswo ntsena ku na swilo swi nga ta famba kahle sweswo mingisela mgana lona FM ikhume timinete ntsena ku bila ora ya khume nharhu wa vona mhaka leyi ni nga ku byela yona ya ku loko yi ku nkarhi muni ku ndleka yini a hi tlanga ti-voice note ivi nkarhi luwa wu fika se ivi swi ndlisa sweswo swi nga ni tsaka mara leswiya swa ku munhu a heta nkarhi ka ku mipapa a nhlulo swi ku yinini hayi a ho ndlela ku hi ta kota ku lemukisa vayingiseri ku swin'wana swi endlaku ti-voice note ta vo hi nga tlangi ku va ku ri yini sweswi ya mingiseri a nga ndla swona yo heta nkarhi hi ku rungula ku hi papa mani a green farm hina hi ndli swona la hi le ku vulavuleni timhaka ta gezi la se loko hi vulavula timhaka la ka Afrika wa vulavula timhaka a hi vulavula leswaku hi papa mani kumbe yini na hina hi va papa mani nakambe a hi vulavuli hi swona hi le ku tirheni ntirho la ku le ku vulavuriweni timhaka leti nga hetela ku ti hi pfuna kambe ku na swin'wana leswi kumbexani loko ni tshamini mina ni ri nexe a ni ta ku kumbexani lava va hi fambisaka va swi languta murhangeri wa EFF u tshama a vula swin'wana siku rin'wana a ku ku na munhu loyi va n'wi vitanaka system controller ka Eskom i mani munhu loyi a controlaka system leyi loko wo languta wo ya ka lexiya xa app ya ka Eskom sweswi i fike languta lava nge live kona i ta swi vona ku gezi ku ya hi leswi xi kombisaka a xi se fika na le ka muhlovo wo tshuka na le ka muhlovo wa yini a xi se komba ku tikeriwa kambe hi na load shedding kumbe ku ka xi nga tikeriwi i mhaka ya ku hi na load shedding kambe mikama yin'wana wa swi vona i ri ka load shedding i swi vona ku hi le ka load shedding xi kha xi tikeriwa demand na supply ti ka ti nga vulavurisana se loko a mo tiva ku system controller wun'we i mani kumbexana swi ta mi olovela hi mhaka ku minkarhi hinkwayo loko lava va nga ka vurhangeri va nyika mahungu ya kahle ka cinca se ku va na gezi ri nga ha fambi swona ma swi vona swi languteni n'wini vula n'we mi nga kusuhi na vona n'we mi nga kusuhi na va lava hi rhangelaka va languteni ma va vutisa ku timhaka to toleto va ri yini hi toho loko a nga humi xitatimende xa nchumu ku famba kahle kambe loko ze ku huma xitatimende xikombiso lexi hanyaka hi lexi hi Musumbunuku ku hume xitatimende xi ku Eskom yi nghenise 800 megawatts ya gezi kusuka ka Khusile ka unit leyi a yi nga si tshama yi va koho yi nghenini seni ku lo sala ku yi ringetiwa yi ta kota ku nghenisiwa ka system yi antswisa xiyimo xa mphakelo wa gezi jikijiki ku ndleka yi ku sungula xitiviso xa ku tala na load shedding ku ndlela ku mahungu lama ma kahle ma nga ha yi mahlweni a ni tivi a hi mi tweneni ku n'we mi ri yini 0860 002543 n'wani mi yingiserile nhlekani minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani a khensa timhaka ta Eskom yi endla ntirho mara yi pa yi nga wu endli like 50% ya wu endla 50% a yi wu endli ni le Ivory hi tekeliwe transformer hi Eskom hi 2022 until sweswi a hi na transformer la transforming ya hina va te hi 67 la ka 67 ya vanhu ku na 11 ya vanhu lava xavaka electricity straight lava van'wanyana hi fela vona so a ni koti ku twisisa ku vo va swi tiva ku muti wa so naswona so va breeding lava a va na bokisi lava na bokisi mara yi fike yi teka transformer yi tekela na hina van'wanyana hi fela swidyoho swa lava van'wanyana masoswa swi nga basanga hina hi ve loyali since ku endliwa Ivory laniwa hi ri na malembe la kaya hi si tshama na siku na rin'we hi xava August electricity leya buy one get one free hi xava electricity ya kahle ku hume list ya vanhu va ri ku na green list ya vanhu lava va hakelaka va 11 hi wela kwala ka 11 ku na lava va nga ka va ri orange list lava va ku va pfa va xava luwa wa migunyate va pfa va xava luwa right ku na lava va nga le ka red list
all vanhu lava a va xava electricity mara hi swona vo a va fanele Eskom yi famba yi timela vanhu lava va nga xaveki electricity le ku xanisekeni ni byele since 2022 va hi tekele transformer na namuntlha nkulukumba Lisufi itini hi November last year a ku Christmas ra this year hi ta dya hi ri na electricity a hi dyanga hi ri na electricity ho ti la yi chela makhandlele leswi swi nga ri ki safe van'wani hi tirha nsiku hi siya vana andlwini ya ntirhweni mara electricity a hi xava Eskom wa va tiva vanhu lava va dyaki electricity mahala mara a ti panika hinkwenu se timhaka ta ti-load shedding kahle va nga swi kota ku va swi controla ende la Ivory loko ku tekiwa ti-transformer ku zanga ku lwiwa a hi va langutisa va na tigandaganda ta vo va fika va hi tekela transformer va famba hi karhi hina hi xava va te va khansele swikweleti hinkwaswo swa vanhu va la Ivory a va sungulele hansi va ta hi tisela transformer na namuntlha hi ku yiwe Eskom ku khipiwa timali va khandziyisa ti-community members ti ya kwale ka Eskom namuntlha va va byela leswi mundzuku va va byela leswi khanselari wo tata khuluma a tlha famba mara yena tshamake ko ena electricity swi vava ngopfu too much xava u byela panini loko xi sala xa onhaka mara a hi ri loyana ende va tiva ku hi loyana entiyitsi kambe xivutiso i ku nkama waluwa loko van'wani va kha va nga xavi gezi a mi endla yini a mi nga hoxi xandla hikuva hi lemukisa Eskom ku hey phela ku na vanhu lava hi nga ri ku xaveni gezi hey sweswo swa kutani loko ku ri mela kaya va ni tiva ti-email ni sende ti-email na ti-email because loko ku humelela va fana sweswi loko ku onhake transformer u fonela Eskom va ta ku byela ku hi kombela vanhu lava va xavaki electricity kahle va ta tala kaya va ta kombela statement hi karhi hi va sendela hi va byela ku a va endli swilo swa so vanhu va Eskom mara ku na leswi va nga ta xi endla ende u nge suku vhele u ta na xibedo kuka xa maphorisa ku ka munhu wa so a va xavi electricity va ta ku dlaya vanhu mara Eskom yo ya swi tiva because yi khipena list ya vanhu va 11 hi ku vanhu va lava va xavaki electricity va le ka green list wa yi nga teki magoza ya ku famba yi tekela i ntirho wa vona wa ku famba yi va khipela mabokisi lama yi byela mi ka 67 na minti ku nga only 11 wa vanhu lava xavaka electricity mara sweswi loko tshansekeni since 2022 yeah and se va mi yisa kwele ka ku na n'wina mi ya hetelela se va mi yisa kwele ka ku na n'we se mi ya ringeta ku lavalava ri ra mugonyata i ta ri lava njhani va hi tekele transformer because a yi kona transformer se i lembe ra vuyitirili a ni veriwe hikwala ndzhaku laha ku na lava va le va nga na gezi la ndzhaku ka n'we hikwala tlhelo ka n'we hikwala Ivory la Ivory la mara ni langutiswa swa ku va kuma n'wana celele ti-transformer timbirhi la hansi mazo ni mi twisisa mina hayi a ni loko ku ri van'wana tipolitiki va ta fika va mi hembela vo vula ku mi nga va voteli va vula sweswo phela a va vuli swin'wana a na ha mi twa a ma ha yi khomangi kahle foni ya n'wina hello ahe ti 17 ta November nkulukumba Lisufi a ti khanselara wa hina since 2016 hi timhaka ta ku tiva ku khansela Lisufi i wata hi ti 17 hi swona vula ku so ni nge vanhu va lava hinkwavo a ni havo lo apply mintirho leyi va nga ka yona va lo voteriwa swo vula ku ma va voteli loko va kha va mi hembela swi olovise sweswo hayi le ku hluphekeni mina wena a swi tivi na ku xavela ni mi twisisa wa mina 0860002543 ni mi byela masiku hinkwawo ku ri van'wana tipolitiki a va twi hi n'wina a mi twi hi vona va twa hi n'wina swi olovise sweswo a hi kumeni mavhengele lama bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus makwembiri timela ti bile awara ya n'wena ngona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM n'wana mi yingiserile nhlekani nhlekani mpfukile botat papa hi pfukele n'wina minjhani hi pfukile I can't sweswi van'wana va nga hlamusela ku na lava lava ku tivuyerisa va na swi Eskom swa vona na me ni pfumelelana na swo sweswo
ene loko hi vulavula botped hi timhaka ta loyalty ya vanhu lava va xavaka gezi i ntiyiso i vantsongo vanhu lava xavaka gezi mara Eskom a yi nge swi koti kumbe yi zama ku at least vanhu lava vambirhi lava va xavaka gezi yi zama tindlela tin'wana to va chipisela gezi kumbe na hina lava hi nga bridge a hi ta navela ku xava kumbe xana a ntiyiso ko va mavonele namit hi ku aku heteleleni na ro hi roxe leswi ri durisaka swona gezi ende ku ri na load shedding a swi navetisi ku munhu a nga humesa mali a xava ka vanhu vo fana na mina na van'wana lava vo phuta mafeketa so hi marito man'wana mi swi vekise ku yini kwalano mi ri lavo ndla yini a ni lavi ku va swi ndla ingaku ni tipfalele handle mheme lowo tlharihako phela loko i nga xavi gezi ku ri ku i fane i hakela service ya swilo leswi i swi kumaka a swi vula vutlhari sweswo kahle hi ku ya hi ntiyiso ya ntiyiso sweswo ntiyiso van'wani va pfula na mabindzu hi gezi ro birijiwa van'wani va ndla sweswo se swi to lava ku kona kwalaya ka Eskom va zama ndlela ya ku swi landzelerisa botped ku lava va nga hakeleku va zama ku kumeka ndlela ya ku va kota ku va va hakela gezi lava va hakelaku va hunguteriwa at least lava va xaviseriwa gezi ritsanana leswi swi wa botped a ka hi le 14B ka homu hi matini gezi 90% ni vulavula ni nga titwinyingi ka homu ra xaviwa gezi a 14B mara la ni nga kona switwa Soweto maybe i 2% vanhu lava xavaka gezi kumbe va kona at all so swi vula ku vakhegulu lavaya vakokwamapiti na van'wana swi ta ndla ingaku no rungula va na sikavengele ku xaveni ka gezi hina la Soweto ve le ku hi hakeleleni ka gezi leriya ene ku ri ku vo ti holela mali ya mudende ve le ku hluphekeni vanhu lava nga na mali la joni munhu i na ti-room ta 12 vanhu va hakela ti-1.5 mara i tsandzeka no hakela cheleni yinene ya gezi so a ni ta ku vakhegulu lava a va hunguteriwi hi ku ve le ku hakeleni at least ri chipanyana for vona lava va nga ri ku hakeleni Eskom yi nga leswi swi nga fanela kambe a yi le ku ndleni vanhu va le ku vulavuleni sweswo swa ku Eskom a yi fanele ndla leswi swi nga fanela kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini yi nga ri ku ndleni hikokwalaho ka yini va nga vileli ku tikuma va kha va vona ku va tisa ku cinca vona va lava va Eskom va lava vulavulaka hi vona xi lexi xi ndlaku swi vonaka ingaku a va vileli i mhaka ku tiphesente ta le henhla ta vatirhi va Eskom va na tindlela leti va kotaka ku kuma mali hi tona ene ku va vona va kota ku kuma mali leyi va yi kumaka ku fane xiyimo xi tshama xi ri hi ndlela yo fanisana na leyo ku a ta ni hoxela gezi 1.5 ni nga ha xavi ti-1.5 leti tiya kumbe ti le ku ni pfuneni munhu yaluya vurhangeri nge va lava kona hi ha vurhangeri la phakathi ka ndyangu bothe mi vula wihi ndyangu lowu ni vula Afrika-Dzonga ku sukesa kwele exinghwanini ku ta fika la tekini ra me ni nga ri mbala hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini mi ku hi hava vurhangeri na mi swi veka njhani sweswo na mi vula njhani botped mi vona hi ri na byin'wana hi vona ka n'wina personal a hi fikeni swa ku mi tirha rediyeni personal byi koho hi yo mhaka byi koho vurhangeri cancel botped me matimba ni nge koti aka mi swazi botped hayi ko ni nga pfumeli mi ku hi hava vurhangeri hi na byona vurhangeri kahle futhi munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makombandlela un'wana miyingisirelo henhla ka hayi butikhalanga na lembe lerintshwa lembe leri ntsanele ka n'wina papa mi pfukeni hayi hi pfukile n'wina minjhani hayi tindlala ntsene mani kambe hambi swi ri tani xikwembu xi kona ha xona xi kona amen ku na murhangeri wa tiko Cyril Ramaphosa na system controller wa ka Eskom va nga va ku va le ku hlamaleni loku kasi tiko ri hava gezi sweswi na hikokwalaho ka yini mi ku va ta hlamala
presidente va hi tivisile va ku gezi swi nga endla mi hi ri hleketela ku mi nga na rona kwaleni ya ku heleni ka va February. Ivi system control wa komba ku gezi a hi na ku tikeriwa a tikweni ra South Africa ni vula sweswi hi vulavulaka. Se loko gezi hi nga ri na rona sweswi statement swa president va kombe ku gezi hi ta va ku hela ka February. Na general secretary ya mfumo lowu nga le ku fambiseni sweswi yi kombisile ku gezi hi ta swi rivalanyana ku kumeka ri karhi hi xanisa ku fikela kwaleni ya ka ku hela ka February March. Se sweswi kasi i va mani va fambisaka tiko leyi lava vo vutisiwa va nga vulaka ku va swi tiva na swilo leswi hi ku vona va kombisa ku hi na gezi hi na rona. Ni twa na statement xin'wana xa kumbe ku vulavula ka van'wana va nga komba ku murhangeri u yile a Ivory a komba ku a nga swi tivi ku ri va hava gezi la Ivory from 2022. O hlamala la yena ku ku na vanhu lava nga hava ku gezi na swi vula ku tiko leri vafambisi va rona ku xaniseka loko hi nga na kona a va ku tivi ku vangiwa hi yini hi va mani ku fana leswi xivutiso mi nga xi vutisa Butkana ku kasi why nga nkumi munhu loyi a controlaka sweswi na problem yi kulukumba ngopfu la South Africa lero swi vulavula kahle ngopfu hikwalaho ku nkarhi yo tala ku nghena la swi vulavula kahle ngopfu ku South Africa yo nyiwile hi vafambisi lava va nga sungula ku fambisa loko hina hi sungula ku fambisa kusuka kwalaya ivi tiko ri hava nawu vaakatiko va ri hava ku hanya hi vutihlamuleri vaakatiko va hanya va onheriwa lava va nga va onhela va kumeka va nga kumi leswi swi vonaka nga ku leswi va nga onha swona va swi xanisekela ivi ku xaniseka loyi a nga xanisiwa hi laha South Africa hi hanyaka kona leswaku hi xilungu sweswo swa vungu tiko leri ra South Africa lava ri fambisaka va ri nyikile emavokweni ri hundzuka ku va lule a ku nawu laha South Africa. Nawu wa kona loko mo swi vona security agencies hinkwato a hi sirhelelekangi la South Africa ti hana matimba ma ku ti hi lamulela loko hi onheriwile mara mi nga onheliwa munhu mu vona mi ku hi xa mundzuku hi ya loyi munhu mi nga se mi fanele mi ya ripota ka mani swilo leswi hi ku munhu loko a ka hanya u fanele loko a onheriwa ku na loyi a n'wi lamulelaka and a tlhela na ye a sa a tsakeli ku hambiloko ku ri ku ni onheriwile ni vavisekile mara va ni lamulelile nyana ka loyi a nga ni onhela mara loyi a nga ku onhela u ta ku onhela namuntlha wa twa ku vava swinene ngopfu u pfuka nampundzu wa tshoveki nyana hi ya loyi mundzuku so hi hanya ka tiko leri va la ka cluster la mvulavula kona ku za ni miyela emhaka ku a ni lava sweswo ku hi sungula hi ku na mitwa leswi mi vulaka swona mi la ku tlhelela ka swin'wana hi nga hundza yini kambe la mi vulavulaka hi koho ka timhaka ta ku va nga hi sirheleli mi vulavula ntiyiso ku na vanhu va nge ri ku hakeleni gezi un'wana biriji la ka makhelwana a va ndi nchumu hi yena a ku na xiphiqo a nantu hi ku loko a ko tekiwa van'wana va swikombiso loko loyiwana birija swi n'wi tikela a birija swi n'wi tikela ni na ku pfumela ku vanhu a va ta chava na loko ri ka va nga ta chava hinkwavo van'wana a va ta chava mata mukambi kahle ngopfu mata loko loko munhu a onheli un'wanyana xi va xikombiso xa ku la a nga onhela un'wanyana wa swi hakela leswi a nga onhela un'wanyana leswaku wo onheliwa lava va nga onha va tlhela va nga ndiwi nchumu hi sweswo swi karataka ku la South Africa nkarhi lowu nga hundza loko munhu a onheli un'wana a wu swi vona ku at least u n'wi nelile mara va n'wi correctile munhu
nimitweni nkarhi wo nga hi vondoka kama nimitweni papa ni khesile swinene nkarhi wun'wana non khe swinene tata inkomo 30 timinete kuphela wara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula ni vona vana van'wana va kha va ringeta swin'wana swi nga endliwa malembe ndzhaku swa Sarafina eka ntirho wo tsundzuka Bongeni Ngema arets mitasana a yi ngoveni ikwa ti-problem mi nga na tona ta tiko ku ve ku na ku bridge ku na hinkwaswo a no twa nga kumbexana swi ta ve swi ni nyika miehleketo ya kahle yo ni sungula khampani ni ku yo gezi electrical yi dilana na tona ti-problem ta swi nga endli mara ni vula ku swi nga endla kambe swi tikomba ngeti lava a va fanele va tiyisisa ku ku va na swiphiqo kumbe ku ololoxiwa swiphiqo sweswo a va na mhaka na swona a va yi ngheni ni twa xin'wana xivulavulo xi ri laha Afrika-Dzonga i tiko ri ri roxe laha vaxisati va nga na ti-problem to tala ku tlula tiko Ngobeni. Tsonga na mina na Ngobeni.